Good morning, good morning. We nireke ndikimwire umuthi mimi sijalala. As you can see hata sijatoka kwa kitanda, bado niko hapa dikomete. Na ando ni maranjira shirwalia arataya abeti aratabadia matiaragia akasijui nini ando aitu social media gutiri kindu ingihota gusolve. Mundu guka arie nake ucio ngi nake oke arie, at the end of the day ni haro itaramenya kuria rakinya ne kuria rathirira. Kungigathio igoti-ini Shiro Stuart njitwo njirwo uka uge uria uwi kana uria weoneire kana uiguite ati kuma kiambiriria group ya mbere ya thondekwo hindi yo ni ngathie tondu ni igoti-ini na kuri na kihonia gigakorwo ki hau. No maundu mangiri ma social media ri ndingihota na undu ucio natigwo wandehe haha natigwo tumite njage toro ona gutuiko neguo ni urani disturb undu tumite njage toro na ngegwa ndi so disturbed ni uria murutite haro kuma kuri Tash mukamiruta gwe Kanyari mukamiruta kwe mamu wa Betty na family mukamiruta kwe Betty mwenye kinya tondu ra Betty mwenyewe ni mumuhurite mukiuga Betty onake akamundu wothe wina baby daddy sijui mwifundithie horo wa kuria na miena iri anga sijui wa gwika atia gutibatie ukimenyaga wega fiu we no corona rumera mera-ini yaku thimu-ini yaku kuri na mundurume wa gasi kuri na mundurume kurihagira nyumba kuri na mundurume wikaga ona no korwo nduriritia ku blame aciangi ndikutenderia muno ndeto cia Betty. Atumia ni mararia kana ni muraria muno nao mukauma ku guothe riu murakinyirire gwi ciana na nikio giatuma njarie ciana ni mwanjia guciattack kwi live ndiraingirire muthenya wa ira na live yo nani tumite njage toro ndinakoma kwaria madinakoma live yo ni muraria maundu moru muno maundu ginya mena magigi na ciana ici social media. Guys, Sky is only 13. Mwana ucio ni mwana ni gwikaga ka tundu ukona tarika mundu kagima no ni kana kena miaka 13 ni muraragia maundu maginya kuga ati nona ginya nyodire cina mwana ucio reke ngwire tigai gutumura kanwa kwaria maundu tuoro uguo na ti niki Kenya no mwana agigia nyondo tene no ginya korwo ni sexually active. Kwa nini? Na hizo vitu zina affecting watoto sana. Let me tell you like one example na mwana wako akairitu wake gako akona kena miaka 15 kare na 14 na kairitu wake gako akoete mwiri wa mwena wa baba wao kuu ni makao maria nene na ni makao na ithuri nene. Kairitu gako gikarona no wicirie nikakumbo tondu na ndu meciragia ni kwa kuru gukira rani wakwa na maundu mau matigakenagia ringi wakora twathi handu ta ndikari kanene muno makira ni wira ndarutire munene muno nyu mundu njui haha ni oyati ni thia gym na ciana ciakwa mwana wakwa akoragwo very active ni tukuthie gym mwana wakwa ni athakaga football akoragwo very active football maita meri na Saturdays every Saturdays ni akoragwo na match kiugo ni mundu very active no ginya kuguithia kilo ni iremaga na mwana wako ni akona githuri kinene no ucio ni move no iyo ni maubile yake na mtuko twe free mwana wako ti sexually active at all na rimwe tuguthia twathia nake handu kaigwa mundu iga he mwana ucio ni akinene hamuno na ni anenehire ukira nyina na araria na githungu kugo mwana uni araigwa mwana ikinya handu akianjia kwimena mwana ikinya handu kinya kenje kwiji self harm akoya kindu akarenga ciero ciake ni kuona uria cienene like vitu zingine mnaongea watoto wanasikia. Taru nyonaga Sky na Dani maragia na ciana ciakwa every day na nimekwa rikinya itha na ngera ciana ciakwa mekira speaker to ndenda kuigua ni atia mareka ndenda kuigua conversation yanyu kiugo nimekwaria wakahinda karaihu no kuigua ciana ciakwa cioria Sky atiriri kwina video yumirire mekugweta Sky makagweta so and so ni atia marauga Sky kone kwoneta video yore which chances ni akumionete tondu ni makihingite cukuru ne na thimu ri akaje kwerethera ciana ciakwa uria inyue murauga na riu vikiria live yo ya hwai ni murekire uru muno tondu live yo raingirito tinamenya ni auni na titona mutumia ucio ringi no irani na andu atumia umwe itaga Smile ni ndagitari na ni araragia wega muno makiria gatariria in fact muraragia maundu mega muno ni ndiramufuatagirira no murakinya handu muranje kwa taxiana fiu kuga ati mwana ucio ni akoretwe tachi ni akoragwe tachi muno mwana ucio nendete guikara gatagati gatagati wa ciero cia rume ni guigwa kihuta hutio ni kindu nini hizo sasa munaongelelea kwa social media ona gikorwo ni safetyness ya ciana muretha ri mutingemetha na njira teyo mutakingira group-ini ya WhatsApp group kana
muhurire mutumia na thimu mukiaria mukimenya uria ciana icio iko ni murakimajari muno mukimenya ni atia handu hakuka kurehe maundu ta macio social media now Betty ndariho arwirire ciana ciake na nie ni njui mwana wakwa wa kairitu ko ndia murwirire hindi yo ndariho ni wira ndarutire munene muno wa gucokia kiria self esteem yake hau ikoragwe kinyite Betty ndariho ni akurira ati ni akurwira ciana ciake na mwana na Betty akirwira ciana ciake akiburwo atenga siju ni undu wa kiria wa ages kana anything na Betty agoka na akarwira mwana wake tha ici ndariho aundu akurwira mwana wake but I'm there ni ngurugama na ciana icio hindi ingi gucemania na live mukiaria uturika wa ciana icio mukiugaga Dani ni ahetwo ni tahetwo nginya ndawa cia kurevia ni tash niguanga magika maundu mao mena Sky Dani ndakaigwe ndagathie what are you talking about mnaongea nini sasa nini nizo mnaongelelea hapa social media pahali watoto watakuja wasikie Sky ni moyo ndari ara digest ona tiga ku digest undu cio nduri ura sink thini wake ati mamu wao ndagoka ringi why mamua ona pasi ni gukumirire ngoma nyingi social media na ni monaga ni mafuataga social media cio makona ni ngoma iri kuirathie nambe na mutikauge mwana atunyo thimu tondu mwana ucio akoragwo na thimu na ni ahingite cukuru na probably that's one way of her gukoro a process ya kuheal kyoguo ndakerwo ati ndakoye thimu kugo thimu no nginya egukoro enayo na no nginya na ndungihingiriria mwana kuingira social media ni ekuingira none ona kana nginya ni ekuigwa andu angi makiuga mwana ucio ndari aramenya ndundu cio ndura sink thini wake ati mamu wao ni madagoka ringi ever na nyuninyo cio ni mwanja kuingira social media mwana ucio ri niki mura build thini wake mugituane go save mura save mwana ucio nitako muruta kiria kwa dogo kana kwa mathuguma mukamutwara kwa mai because what you are building ni kitu itakuja kudamage mtoto vibaya sana na probably ataishaanza because huo mtoto anaona ni vitu zigabi gani hizo mnaongea ate guikara gatagati na miniskirt baba athiete kumuona shukuru na shukuru ugo nigo mathia PE na arimo kuga ciana ici thie PE ugo na toko mwalimu wao wa PE no mundurume nyinyi ndio munakuanga na mentality ya sexually all the time tondu ni muwe muriaganu mugeciria ciana nacio no ugo ihana but that's not the case now mwana ucio ndari arasink toinuka mucii tugethie ngitwaraga ni na Kaila na uria na msoto ndo ni makiri urata muno Sky ni akenire muno makiria na nginya urona twacoka na guku by the way tondu na ni murakiragwo ni marenda guka international trip Sky na Dani ni marokaga gwakwa ni marokaga gwakwa Christmas na marokaga tuhuruke nao macoke mainuke but however gukiri na witigiri munene muno kwahota gwituika taci ni kuiya mwana taci hota guthina ciana na maundu maragituika ni marema matingihota guka kyoguo ri Sky ndari arahiri ndu mamwanja kumuigirira kumumbirira mugituaga ni go safeguard mwana that is not a safeguarding at all ni kuharibu munaharibu huyo mtoto mind yake munaifanya sasa anze kufikiria kama mtu mzima na yeye si mtu mzima yeye ni mtoto na mamake hayuko dena mother kana woman figure eko mwira this is how you need to overcome ABCD na Sky by the anakuanga very introvert Sky on atakwe ona dagiaria na ona kowe we ni wokuma na ndeto iria mukwaria Sky daragia so ni vitu zipi hizo munamweka kwa mind yake na amenyamaza nao dikwenda video ira ihe muno na already nikinyiri hakuhi ndagika 10 ni uria ngugaga ni ati ndakorana na live egi murataki ciana mukiaragia maundu mau moturika mukihuzishana na ciana mimi nitarecord hiyo and I'm also going to sue you guys I am going to sue you guys iyo tu mau mangi murenda kumenya ri eterai mathi igoti-ini social media ndikoragwo na igoti